Hakakan riu tarik nailar araja arpusan kawai naki constituency kebadan hanong ba shalong kalanang yok pediang yaki kampenroy kibalawan na kapisa kabaka sarkar jala kalam mangkerpang syakinong mikmat lingba ki scheme. Kadi ke constituency kadi ke South Shillong kabala mikmat daw MLA ke BJP ubak sanbor sulai. Hakate kesngi uniu MLA ula pliru hadu light lagi projek badang sedapsna kibaken top ya ke surok daw bilat hakasnong madan laban kabalasna haka jinglot kaba prapulai lak tingka. Nangta ke surok daw bilat hakasnong riat laban kenjat football ya kabalasna haka jinglot kabakon sya kesan pau nyau lak tingka bat kajaka som kajaka lej pankhana kabalasna na kabenta kinong satjan jongkasnong riat laban kenjat football. Hakate kesngi kibalaya don lang ki kentup ya ke additional deputy commissioner ke kong D Karmalki u executive engineer ke tenat PWD uba N Lingdo junior engineer ki officer na ki wegi tenat bat kum joru ki noilam snong jongkamadan laban bar riat laban kenjat football. Hakabe day baka surok hakasnong riat laban UMLA ula pentip basyan kinsa sedang no saya ke second phase la kumno hau benai nailur kabola pentip ru baan sasna ya ke cultural center ke bandan lang nadu ke jaka yang kali ke jaka long jeng lang bat ke office raikam jong ke darbar snong seng samla bat ru na ke benta ki seng long keme. Abang jingirap ini nomor. Kau nu sabi. Ini bisa dah. Nu sabi nama sajjad bagi dia semua fi bilong kami sajjad yang ni. Iba imjar ka sajjad yang IT na hirang mas no. Nadu mana kasih pula peron kam no bagi dia semua bagi dia oh lecu. Macam ni. Ada ini apa sajjad? Ang tu jaka sum nu official pelan sajjad sum ang tu jai. Di ruaya sat. Ang na balet. Oh ale sum. Di rumah stong gila tip sapi kadang kom di hol kala hakapor ka jomba iban tuni bangkwai ku play nang ngamili ko por dai mga wala penbuari bania wara ya kada kom di hol ya sina mo itu nei kala pot lapar te kemusturan kerongba ya kada kom di hol min prano elayo laila lai kurur lai prala assumption tekan dulu ka parking ikut karsiem belum EDC gondoli diskus bentar angna hapua belum kejaga parking lesi dari badan belum labasno ke ilaong belum parking no yang ban football lani belum parking bat kendia ila bali amta bali lekai basketball niki volleyball kan arab je bikin sosong statistik pro abun ki building di labi bitan kam dia aja kali kataru dengan perkan kemudian berbuat cepat surok satu tayar satu kir dan nongsi ne kan wala ko ya jadi kan jerit ro ya fon kan yo fon ngado ko snong bukan am screen bukan jiro kam itu i kam tam hopor buka plu kayeng dan ikatua kan ro ko slap la penjar ngada fon yo kroki welfare fund dan kostna do ya tu ya pi menegri si ngam sibla yo ko na podeli di arsitek ni lawan masa Prakash Barma lawan Bipen Perlahan bila balik lang gamay dari Basno balik jungo tingin yo haka cuma na gini yo ko start round kamana kaya ka Basno siya din yung community hall pagkada ka selfie jo surok ko ya ko ball insayo itu mar ball ko start round akaba dalayo start round lala ba organize ko ball akaba tim na poro ko long kapsol ko ni lekai ko ra mo ko por ndai ko ni le football ang lekat do kalawan ra mo kalawan ra chim kira yo pan kamai di ja di sha di so di chips di kuai di pati mo kan sino
kini di kiai juga dia berkata tamu bukan dia masuk dia kadang trekking park pulau rumah siapa tu siapa kadang second phase juga suruh ngirayo sanction ngatai baru dua yang juga perlu di bagi kontraktor kadang selap punya si by September first week selama nggak sebuat bu mau ngurim rengkap berpikir bersama bagi nang susungan bu ngurim begini cuak jadi selam mau dia QB di jenon kamu jom QB si wan hai juga sebentar si awan ya iwan gara-gara senang beli atau jenaban saya sih nganum kret day nak gara-gara senang beli cuma kerja berbuat konrod dia kapan kalau belum MDC na sistem kendai sebab kendai besar tak ada apa kalau membeli sisatsin kalau membeli sausin kedai sin kalau job election but creation pun kedai pun lagi sebab mana kan ada MDC election di pekerjaan yang bersama dengan bariki nomor awal mendasih dan kedua ai bagi kiki bro nomor bagi kita ngira berlit di surau konseran sini bisa itu ia bu juai but kenapa jangan ada hikai dah kino yaram barang baber nabi mi ba jangaru hikai ba arti kiki gitu kamu kecing do mandas ni kejungi kata kalau marsin kini di tiap di berdua gitu nak kena lagi barang karena orang cingin itu kenapa kata ada kecing hikai hari mengakhir dah cing tiap di duai but suami tiap di duai arti kiki gitu jing dan kamu dibawa dan kamu ada jing kecing kita ai bor kita ai kecing berkumpul mungkin kio kira aku mengagam jumlah ban duai mir setiap pengayang maka aku ngambil hidung nomor ba boleh belum lengkap Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya